Yo, it's January guys, it's January. So ankahleta sweswiwani ku na tinghoma tin'wani man. A ta fit ku ti chayisa January leyiwani guys. It's January, ma December ma herini a hi wisiseni tinghoma. Oh, ku December man, December guys like a hi wisi nyana. December man, I take it talk, you know. Hi guys, rest. It's January guys. I love tinghoma leti fambelaka na January. Mood ya hina cincinca swo hi lava van'wana va le khongele va le ku fasteni, van'wana va busy va na ti New Year's resolutions. So ku na tinghoma tin'wana at fit at qualify. So I ako loko no ku ti ya babulu rest machagani rest. Very clear go. Very malera DJ mfundisi nhlelo. Hala kamaga. Hala kamaga kuna man guys rest. Kuna tinghoma tin'wana at fit like a hi fambeni na minkarhi. I January sweswo a hi pfumeleni ku December yi hisiyini enda ku ri December 2020. So kuna tinghoma tin'wana at qualify guys at qualify. Kambe very nika kambe ra mana division. Mana remember. Look, mana remember. Mana baba mana bane chipuki. Hi guys, January sweswo hi la ku vanhu va langutana registration, van'wana va le ku apply ka mintirho. Mood has changed, so I pfumeleni ku swilo swi hisiyini. Kuna swilo at qualify i January sweswiwani a hi fambeni na minkarhi vanhu va ka hina machangani rest. Ikuma pholo kha bawu wala benzo a no pfa ufi nembera murahu guys no rest nkarhi wu fambile swilo a swa ha fambangi kahle. A hi pfumeleni swi hisiyini. Like mina ni kan ook ek is dorst ku tselekere nyora I'm testing totora ni kan ook salute. Minga de